Tala Fou o se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le sui palemia o Ausetalia Richard Miles, ua lipotia le SPS i le solo na whaailoane e ao ia Ausetalia na nganue malosi e toe whaatulanga so tanga matu moto le Pasifika. O whaailoa le malo le au lātou whaongaina le iwa se lau piriona e te tono le whātau sanga o rumana iai i nei fuafuanga. Sa asiasi Miles ia tunu o le Pasifika whaatasi mawainga awal puipuinga i le vaiaso taluai ina ua mai a fo i se marienga na whaia e saina mana te Solomona i le tausanga nei lawa e pe fo na ripoti atu mua moe Tala Fou e whaatatau i tūranga tau le puipuinga. O lo whaatari nei le ministaro si o manga, Tanya Pripesek, e se whamataranga me le vanga le Green mo se whaamala manga, pe aisea wale whaia i senga yoinga i le amio whaaria reisi sui o la rato vanga whai o Lydia Thorpe, lea whai maina te rei whaailoa ina sa la mafutanga, ma rea sa avea mo muma tai o le kalapo le Rebels. Wai mai Pripesek e o ia manatu, o se tūranga whaapea na awhia i lea whai pule, sa tatau lawa na whaamana malama, o no loo a awhia i fo i mare whaatino ina o na tiu te whaafai pule. Wa ta ua Pripesek e tau i le tai o le Green, ma la lata wanga whaupu whai o na whai se whaatatau i le nei mata upu, ma ia sila to toa fo i tū la whono e pe o na whaatūranga i to tono le pāle mene le tunuu. Wa amata nei tau mwhai ngā leo e sa idea se tamai titi na misi mai lona ainga i sini i rei tui sisifo, mai rei toe wa aia lava taru mai le aso lulu o le vaso nei. O Lucas Thompson, na muri wa aia lo lātou whale i Marayong, ma na ripotia tau sa idea taru mai ana nafi. Uro iai popolenga o leo masi o na ainga, o na ena o se fururu o na tausanga, o se tamai titi papalangi laulu ena, mai maasani wha ai tu o Marayong, Kings Park, The Bonds, ma vaenga la latane. No tala sanga leo so stasi si la fia se whamatalanga e winga ia Lucas ina ia vave longo ane le ofisa o leo o la talatane. A o lei taina le iwa i le tau na lei lata mi Ausetalia a e tofu lo ma se taavale le ofisa o se no fuanga wa iai tamaiti take care i le tu i matu o melepone ma wa ave atuai nei ma se pepe i le wharema i motong fitinga. Vai mai le 7 News o le temi tonu lea na soso ai le taavale lea le pito i lumo le Bright Beginnings Family Daycare i Broad Meadows ma e toa whawa ave natu i le whanema i au fiai ma se pepe toa whasa whaia i ei tong fitinga. Vai mai alo o manuia le isi toa tolu a wari puti e whapea na vai esi tama e tai o si i ane le pepe i to tonu le taavale le whanema e anga i atu le sosoani whapavave e ave e sea mai le taavale mai le whale ia e whai mai o le ave taavale o se tama e tai na tau ma whai e whaapaka le taavale ai e moane o soso atu ai maripito i lumo lea no fuanga. O lo whaataria se isi ripoti se pepe o lo tong fitia nei le whanema a o whaataria ai fo i marisu e suenga o lo whaatino i leo. Ma le tala muli o le tau le tolu le awauri o le asoa tai misini e whetau iei le awa le tonga tā la ma le tifa moana a Samoa le whaangata mo le neti polo. O le saidi ngā sempini lea o le tamisanga le Pacific All Sports pe o na whaanga solo le Sunshine Coast le vaso atua le nei. Se awanua tāua le nei mo tama i taita alo neti polo le Pasifika mai Tonga, Samoa, Fitima Papua New Guinea e whaalau tele ele to mai le tālonga a meisa le fausia o so tanga i te tonu o au taitasi. E rua vaiaso na camp ai le au Samoa se whatan maloi lea wha e tu au wha ngā soro ai le tāmisanga. O le porkalame le nei e le na o le neti polo au lo au fia i foi maisi tālonga e pe o le lakapi liki maisi ia malo o ati na e ai foi i te tonu o le Pasifika. O le tamisanga neti polo lo whatu peina na mtanga rengo le vai whafo Ausetalia Department of Foreign Affairs. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia le nei foi asu reile, whei roi foi le vai asu fou, manuia tere le whai unga le vai asu whaasoi foia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E tō tele tangata o lo sa ili taavale pe tai, wale mawhai ono o lo tau tongi ala tu taavale tuai, pe ua whaale tonu fo i le suafa. A o le tala fia, ua tele ai ngā Samoa ua fisosone i ai le Car for You. A fio ane i le Car for You i le tolu se lau Great South Road, i manu rewa matala noa i le ali pule, i a Rick the Man. Wa ai sau piki apu, 4-wheel drive, po so se to ai ngā taavale, Car for You, telefoni o valu se lau, lua fitu wha iwa ono valu.
I te tono o New Zealand, o le atu whaatasia o onga SSE, e peo Polytechnics, Institutes of Technology, ma work-based training organizations, o le a whaingoaina o le te pukenga, the New Zealand Institute of Skills and Technology, o le autu o le nei au aunanga, o le a o tawina o oe a waso lumana i manuia. I so o se taimi a ngā wha mo oe, e te tala le awano e te a onga mai ai I launga luenga, I le potu a onga po olunga o le upenga te whailangi. O lo fisosoani te pukenga, mo o tātou tangata anuu, tātou community, ma tātou whale whaingaluenga, ina ia tātou manuia whātasi. Tanga ia ne I le te pukenga.ac.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ina o le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise te lui I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Wa fola le ministaulo I nei New South Wales mo le soifua maloloina, Brad Hazard, o ia le ale toi finau le palo tatou sangfou, I le mai o le tolu tau sanga masiri atu le parlemene. I le mai ai o le tolu rua tau sanga o vea Bear Hazard, ma whai pule mo le whai tua Wakehurst, wa ia whai roa mai ai le vasoneila na whai unga o whaia, ma mai ai a wo o fo I le taimi o se amatanga fou. E tele fo isi matata sanga ruai Hazard, mai lona taimi atoa I le parlemene, ma o ia fo I le minista sa iai le soifua mararoina, I le taimi atoa o le wha mai COVID-19. O ia whai roa se vaenga o le whaia o le whai unga o ia whai roa mai I le vasanei e mafua I le mariwa siona usora I titi. E o I le afa mai aia, o le ono tausanga na veai o ia ma minista o le soifua mararoina, o nisi ia o taimi au pito I siri o na taua ma au pito I le anga fo I olona o langa. O se ripoti fau o whaeloa fo I le so mai le Scanlon Foundation Research, wailo ai nisi o papupuni taua wa mai tawina e tau fiai tangata whaimalanga mai I le atunu upo migrants e au mawai ia male mawaina o ni tō whinga mani awa noa I le malo. O nisi o nei mafuanga e au fiai le ngangana tūranga taua o onga o le lava o so tanga whaapolo fesa a toa ma resources. O le suenga wa whaaurutala le whaapertania, you can't be what you can't see. O lo wala awai mo seisi whainga sili o le amio tonu I le whaia o whainga whirwhiringa ia whaatupula I ai le au whai o tangata e ese umatu maanga nuu I to tonu o le parlemene Ausetalia le ena o le se 4% o lo whaamawinai multiculture. O le whamtaranga le se sātu sia le ripote pe o na whaalaurua le SBS. O tā wai Caroline Zelensky o le lei loa ma le malamalama I le system I te tonu Ausetalia o se tūranga whainga tā tele lea mō tangata malanga mai e au mau I le atunu nei. Ai titi mai e tasi le tausanga whaopopo o le awhale pui ai le tama e tai lea sa ia whaatai tangata I longa ma tau ua le lalorangi lunga o penga ta whaairangi a o le I tau muri I ai ma whaailoa na fia malosi tangata. O Lydia Abdomalak na tula I whamsinonga I melepone I le so, lawi nailo na iunga e whātau sanga le whare pui I le mai o le apiri sa fonga ina I le wha iunga o le mata upu le le lua whese furuiva na tuina I aina o le lua tau sanga ma le vanu masina. Mai mai le 9 News o le ata maitai, sa ia whaataitai whaapea o ia o le teini whaiata tifanga I le Home and Away, Lincoln Lewis, ma muli ane ai tau muli I nei tangata mo lātou ainga, ma whaafefe I lātou. Temi nei la wa toe ave nei e turilo na whaasalanga le wa toe whaopopo, vai mai le whaamasino sa whautua ina lava, ia aua ne I whaila ina lana apili, ona oni tūlanga whaapea. Wa matua I tango lima sa tasi o whale pizza e sa iri ma wha ailoa se kulupu o alii na anga I atu la lātou pisilisi ma whaile le iai la lātou tau sa mi ngā pizza a e muri ane sosola ese le to ngia le piri e lima se lau. Pai mai se whamtalanga o le kulupu to a tele lea sa tau ma mawhai whafuane o le Old School Pizza and Stone Grill I Melepone ta ua le lipote e whaisi te leo la lātou oka a e umanga I ese au noa ma le tongina. O le whaingala ua whaia I le pula le whare pizza I lātou ia, ua matua I whaasoa le lei e le li pula le whare pizza,
Ata o i lātou wia mai le CCTV i le taimia au whaiara lātou tau mawhitanga ma ua whaasoa i lungo le TikTok ma le Instagram. Whai mai leo leo lo whaia nei la lātou suenga ma wala au fo inisi ono si la whiani whamtaranga le kulupu lea i a longo ane i lātou. Ia atono se whainga le rei fo i rea fisoso njei au whai pisinisi i le sa i dio i tu e ngata whaapea fia tau sami le lei ai lea i se seleni. Ma le tana muri wa toa lua wa mori e leo le mai o le lātou mawaina o le uta tele whasa lau fitus furu kilo whala au whasaina o le cocaine ma le aisa a o whaia suenga i whala au whasaina o lo ftau ina mai me le pone. Whairo le ripote la la taiva Ausetalia na maua e leo le uta le tono se lori o lo iei uta o moa wha aisa frozen chicken e au mai me le pone anga i maisini ma le masino o kuso na maua i le uta au le ave lori e lua sultol tausanga na pu e mamoria i e leo le mata upulea mai ono solo a toa e le whale pui le whaasalanga. O isi uta o whala au whasaina lava le cocaine na maua i le whae tu o Kenley i le vasta ruai, maua i fwoi ma le isi uta o le aisa i se safe house i me le pone lava, ma pu e nai loe leo se di e whasa fururua tausanga, whai mai leo e fōringa o ia lea le tangata au tua le au sotu la fono le nei, ma o se suenga o lo ngāre rue whaatasiai le AFP, Victoria Police, Border Force, le Home Affairs, ma le Australian Criminal Intelligence Commission. Tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia solua.